himen ko param kasnam bakardor jungu Kris. Kasnam jungu Kris. Ngi ong snam bakardor precious blood. Ngiru ngi don kasnam danium day. Ngiru ngi don snam ni em. Habaduna snam ngi lay shaki hospital ngi pan snam naki paralog chungis nga ba ay snam lem. Danium day. Tentang O positive, AB negative, AB positive. Ba ada kiwe group ngi ong ay lem snam namar nga duna snam. Mindang ilaban pan snam namano na ujisu. Habaduna snam ngi deban pan namano na ujisu pedeban nong jisu ay snam lem ngapang. Ay snam lem ngapang. Ay snam lem ngatolot. Ay snam lem ngaduna hemoglobin. Hemoglobin haba duna hemoglobin don jima danium day. Te na kataga lada kampala tru ka don jima. Te kasnam jungu Jesus Christ kan penrendi ya ka met ka pa jungi. Ya royal try. Hallelujah. Ko himen ko para ngideban don ka jingit ka bapalat iya ka snam jungu Christ barabor ha ka jingim jungi. Ya royal try. Ngan puli kumka jingkran lembrang naka kitab Leviticus kathenyu kadwe naka kitab Leviticus don Bible bap apdang jompi lada don Bible kasyong marjan ya pishim no ujisu kain kato wadnum ino Bible kumdo mo lada don Bible shim ya ka Bible wadnum bu shiliang ujisu katinu belai kabamud mano Katinu belai kabamud mano jisu wat nombo shiliang nau jisu kumto bu nau jisu lada pempu pule makanaru bu no hakati jompi pediang ya jisu ra ya jisu ya ro ya utrai Leviticus kathenyo kadway pilalap don balap songan sapule mintangas tamban tem latemen ya ro ya utrai Yaro ya utrai. Naba ka jingim jong ka do ka syong ha kasnam. Naba ong jambaro. Naba ka jingim jong ka do ka syong ha kasnam. Nandat bad ngala ayaka bapin pindap ya ka reti jimpen yasuk nagabinda ke mensiyam jombi hakaduan. De kasnam kabasyukuna bakal don jingim. De kasnam kabasyukuna bakal don jingim. Bangala ayaka bapin pindap ya kareti jimpen yasuk nagabinda ke mensiyam jombi hakaduan. Ya roya utrai. Pis ngotu ya ke jimut. Naka kitab ayu kane naka kitab Leviticus jutam barim syuaban poya ka jutam batimai ka kitab Leviticus ka kadaw siya ka snam jongno nakatagadaw nadu bastang jong ka kitab Genesis hadu bakku jimpen pau ka kadaw hangi ka hikay hangi syapang uji sukris bat ka snam jongu ong jam yaroya me ko jisu kasnam jungu jisu Kris kapelai lord yangi kasnam jungu Kris kapenkoit yangi kasnam jungu Kris kapenkoit yangi lese don apadeng jombe basyong hangne bappang lese don apadeng jombe bas ngausi pidon ke jimmelin basiniu lese pidon ke jimmelin basiniu pisang si palat omday na marba pikwa banle pile tamba kalamlin palat ngati dahaba kirli buun giramba na ilongkumi kikun samla bale pile kumne father nga kwa banlay loy henre nga persyang si persyang henre ngamla kani kalongga jubab jang buun ngut kikun kibat paro wadi kibri ki balasmi palatru udon hapo jongu ya kata ka jingkwa banlay loy danyom de ne kumno piong gumno lese ki longgomi ba shohang ne pidon gilok bala kerni palat kiat pidang duai
Lese pikehini u basuniu palat. Omde u babasuniu. U bapli ulang ngop haga jimlin basuniu yaladeru udang treishitom henre umla. Tengidon kam ayu minda kasnam jungu Jisu. Habapish jinge pemla marwe pidon ka jingkermen. Ngi kikun kristan ngimde balong kikun ki badu jingkermen santuniam. Mano badu jingkermen ya ki bamdon jinge hau Jisu. Dan don bun ki wei pat ki niam kiong kadai ka nusib jongi kiong kumno haba ki du jingkermen kiong kumno nusib. Danum de kadai ka nusib jongi kiong nagabenda jongi ki Katolik nagabenda jongi ki kristan omdon nusib. Santuniam. Ladang ilong ki ba shania nusib ngim shania u Jisu. Ngim shania ya kas nam jong u Jisu. Te ngim de banong ya ka neka kendi nusib. Kide ban seino naka vocabulary jompi ya ka ne kendi na yu nusib. Pimde banong nusib. Pinde banong u Jisu don. Kas nam jong u Jisu kalong ka jingkermen jonga. Yaro yautrai. Enda pileo jingker ko pisai tong da kawai pat ke kentin. Denam de don bok. Isai tong niam don bok. You are lucky. Lucky ayu mapi. Om don lek ha ka jingim. Lakuro ka de ka jinglong jinge bi jong kiwei pat ki niam. Lese ki Hindu kiwei pat ki yong lucky. Tenanda ki teno yaka jingdeng sati lucky stone. Santuniam. Om don ngimde banong don bok. Pide banong u Jisu la kerko yapi. Nakata ko nangala ong hakabastang kerko yaki. Ong yaki u Jisu kerko yapi. Om de banong don bok minta kas ni om de banong. Oh pi one convention mo don bok. Nai ong shu kata kentin. Santuniam. Ka bok baro ka dai namano na u Jisu. Om de ban pendon ngap ya ki nigi kentin jong ki brio ki bam don jinget ha u Jisu. Ngi ki badon jinget ngimla banong don bok, ngimla banong nusik. Henry ngilong ki brio badon jingker ko kerhai. Ya roya utrai. Hallelujah. Dan kata daw nadu ka kitab Genesis ngiyo ka snam. Hallelujah. Sasastin ong rakti jombi ong. Kosnam bakordor jongu Kris. Plai Lord yangi. Kosnam bakordor jongu Kris. Penkoy yangi. Kosnam bakordor jongu Kris. Penkud yangi. Hallelujah. Ko himmen ko para kane ka kitab ka kadaw syapang kane ka snam ka bansa penkudyangi ban nangno kami kata ka snam katkum kane ka kitab kami na kaduan nangno ka snam jong Jisu kalami naka duan bad ngasay dong duan hangi kamot ayu duan ayu hakano ka duan u Jisu la syayap kaduan kumne Jisu tia ha ka jing dia ulayap no kaduan ayu Jisu la kinia kay ka kerten jong kata kaduan halor ka dim bana ngalahi kaya kane ha ka convention pendangere denum de ngalahi kaya piya kane u Jisu ulayap ulakelalong ka langkinia ha kaye halor ka dim bana ta kay kaduan jongi nagata daw hamalla ki manengi bodim bana ladam don dim bana ngi pinyang dim bana hangne sharut ka shashiliang jong gaduan ladam don dim bana ro ngi bukum no rekum no dim bana barid ha gaduan bale kane kade gaduan ha ka ba pedia kata gaduan ngi kinia jingkinia ha ka ba le dub ya ka dim bana ngi stang ya ka jingkinia man ka por habang ile dub ulindo wan hakamat ka duan badule dub omde ule dub ya ka duan de bonsi ni sautu bakala mangi kilindor ngi sautu bakala tente hangno ngile dub denomde lese ngile dub ya ka duan hoy ngile dub ya ka duan habaw ngi wan shakamat ka duan ngi deben le dub ayu yano ya ka dim pana kabamut ya ka duan kabakordor jongi ka deka
dimbana nakatagadaw ka malaki manengi bu dimbana kalam duan om don jingkinia denyam de kalam duan om laban don jingkinia ne kumno pis ngau kumno pediang ne kalam duan hatong ilaban lekinia om jam yem te ka duan jongi kalong ayu om jam dimbana kalong ka duan jongi te kae ka kerteng jong ka dimba duan ka ba pelai lud yangi kade ka dimbana nakatagadaw ngi deng dimbana nakatagadaw nga deng dimbana ngiru ngi deng dimbana nakatagadaw ngi le dak dimbana ngi kit halo jongi ya ka duan ka dupat yaro yaw try Malaki jingduai jongi ki kun Kristen Katolik ngistang malaki jingduai jingyaseng mas bakoi sakramen daka dak dimbana kabamudayu minda ngi kot kerpad ya ka bor jonga duwan ga dupat halo jongi ngi kot kerpad ya ka bor jonga dimbana bakoi halo jongi delemba kata ka bor ngilai loy Sotuniam ladangi larain ban le dak dimbana ladangim le bha tenteng ka jingle dak dimbana jongi kapoi siteng mo hangno klamdon dimbana shu larain ban le dak dimbana ru kamda me ki kun jongane ka juk ki larain palat mo ladak klamdon ka dur ka dimbana pim lai lui te haba pile dak dimbana hakapor masne hakano kano ke jingduai le bhaya ka dimbana ai ka duan kan shong shap halo jombi halor ka mensiam jombi yaro yaw try nangda ko himmen ko para ladangi pe Sakaria Kitab Sakaria Katlai iway Kitab Sakaria Katlai iway Hakata kasngi yan saklong umpoliu nagabenta kaying udabit Hakata kasngi yan saklong umpoliu nagabenta kaying udabit Bakit trais nong ka Jerusalem kanang ban penkud yaki nakapap bat ka jimbam koy. Sngabanem lasotu kapule biang. Hakata kasngi yan sa kolong umpoliyo nagabenda kaying udabit bakit trais nong ka Jerusalem kanang ban penkud yaki nakapap bat ka jimbam koy. Sotu ne kalam sotu. Ha kata kasngi ayu ka ong yan sa kolong umpolio pitip umpolio ayu umpolio umpolio bakersoy nagapenda kaying jongno nagapenda kaying udapit Omde tang David, bakit trais nong ke Jerusalem barokawai, mano bade trais nong ke Jerusalem menda, mano bade ki trais nong ke Jerusalem, kinong Jerusalem mo, trais nong Jerusalem gede kinong Jerusalem, kibasong ha Israel, mende Israel Palestine. Kaying jongu David, mano bade kaying jongu David, kintu pu Jesu. Na kaying jongu David, nagapenda kaying jongu David, nagapenda ki trais nong Jerusalem, kan miayo, kan ensa kolang umpoliyo. Kabamud ayu, nang no piyoy ka ka umpoliyo bakersoy. Nakakurum jongu Jesu halor ka dimbana. Haba mi iya kane ka umpoliyo kay ka dur jong kane ka umpoliyo
Haba u Longinus, kade kerteng jongu Longinus, denum de. Ba Longinus, uwe shipai jongi Roman. Ula shim ya usum, bad ula dung ya ke krum jongu Jesu, shisen don la mi ayu. Snam ba ka na ka krum jongu Jesu, pelaban yo ye ke jimong, ha ka krum jongu Jesu. Kum ka daka shin jong ka jingken mau, ya ka ba u Longinus, ulale. U Longinus ulong uba siliang kemat. Ulong uba kumno? Uba siliang kemat. Uyoyitan kawe ke kemat, kawe pat lalong matla. Haba ula dung ya ke krum jongu Jesu da usum la kersoy ya ka bakat snam na ka krum jongu Jesu kumga poliu badula hap halor jongu bad kala toy na ka krum jongu Jesu kambat sange kata ka poliu hadu minda ka kubur baba kalong kato ka poliu kam shimla ringad hadu minda ong hallelujah. Haba pius ngo kum gani kentin pedeban wood pedeban ong kum no hallelujah. Namar bale kato ka poliu kam shimla ringad but kam julaban ringad nerkiang kaya kata ka poliu kasnam but ka kabami nakadonod kadang ya ito nakata kada kalang poliu so tu te Longinus ulayo madia ka bor jongas nam mano ba yo madia ka bor jongas nam ningkong ningshap ngelaban nong uday Longinus ulam mud ban leshun Jesu hikai kumno Matthews san saupo lai ter lagi kai kumno ban Idia kinong shun barduay nagabinda ke baleben iapi haba u Longinus umut ban lesinio ya kameti ab jongu Jesu u it pen ban yawo da ka base ya ka poliu bakersoy na ka krum haba kibru ki leben yangi leshun yangi ngipat ngilekumno ngipat ngilekumno kami ayu nangi poliu bakerku yaki poliu bapenku yaki poliu bapenkoy yaki ne ka poliu ayu minangi nakasindur jongi mo omdesu nakakrum jongi ka poliu ka jai poliu ay kami nakasindur jongi umbia ningkong umbia klebat ka kwai senrate mo senrate yautaw nong shun shua nanda mi bun kiktin baja kelia habu denem de kata kade ka poliu ba mi na ka sindur jongi kan reu Jesu pat Jesu pat ulalekum no ula pentoid no ya kata ka jingkular jongo Sakaria nong ya tulopa ha kalinong kabakat laiwe na hasyak yingga sem jongo David basya kisnong try jonga Jerusalem barokawe ula pentuit iya ka poliu bapenkuit yaki nakapop nakajimbam kuit Longinus ulayo jingkuit sisindon ulayo pediang iya ka bat kasnam na Jesu mangipat iyo pediang neem iya ka negasnam Pikwa man yo pediang neem? Pikwa neem? Pidi ben trang ya kaneka snam ban penko dia pi. Yaro yaw try. Hallelujah. Ko himmen ko para kadon ka bor ha kasnam jongu Jesu Christ. Kadon gabor hakas nam jongu Kris. Nangda lada ngipet piang haka gospel jongu Matthews kabaar po hinyo saw. Haka gospel jongu Matthews
kaba arpo henyo sao ka ongkum no kaneka long ka kendin jongu Mr. Judas bakran mano Mr. Judas ba Judas pi itu ngatarai ba Judas daniam de hadin ba ula dev shetkalla yaw jisu ula babe ula snausi badulas ngau dia bad ula lay shaka temple hakamat ki ramba lindo kiba pensho yaw badula bretno ya ka laipos by rupa hakamat jongki badu ongkum no ngam don binda ye hakas nam jongu balului snam jongu balului mano ba snam jongu balului hane haba penkala haka kasi omdon snam nga lepop hakaba dino yau balului ulaong nga lepop da kaba dino yau balului henry kala bakala jimpen kala ketin kasi haka fareng I committed sin by betraying the blood of the innocent. Blood of the innocent. Hangne kabakongsan omdon hangne hakatakti. Kabakongsan kadegasnam. Te wala butang balului. Kabamot u Judas wang ngalale pop persyaya kasnam jongo balului. Ngalale pop persyaya kasnam jongo balului. Snam jongo balulu yu kadaw ya no yaw jisu ulang kum no balului innocent kabamuda yu omdon pop omdon pop hawu yaro yaw try ladangi pet yaka jimbishar jongo Pilatus yaw jisu o Pilatus ula bishar ne yaw jisu o Pilatus ula bishar yaw jisu o Pilatus ula yakandul aisin sausin yaw jisu ula kelle yaw ha ka gospel jongo yo anis katpra laipo pra ula kelle kae ka jingshisha o jisu shimla jubabe ye kae ka jingshisha kaya ke jingshisha jisum shimong henry hadin kane ke jingkele ni ai u Pilatus ula ongkum no u Pilatus katpra laipopra uji te u Pilatus ula leit biang shakiju bad ula yatu yaki ngam shem dawe ye ban penrem yawu u Pilatus ongkum no ngam shem dawe ye ban pinrem yawu in another words ba kawe kakti niyong kumno ya kane ka ba o Pilatus wong ba ulong kumno say wong ngam shem dawe ye ban pinrem yawu da kawe pa ka kendin kumno ya kane kendin ka ba o Pilatus wong ilaban nong ba ulong palului ngam shem dawe ye ban pinrem yawu ka ba mot ujisu ulang balului yaro yaw try kabamot yakasnam jong ujisu Chris kalong gaba koi nang da lai jaka u Pilatus ula ongkomne lai sin ula leisha ujisu nang da ula wan pai hakamat kila rempa lindo bakju ula ong yakaju kane kakendin u ongkomno biang haka linnong kabak katkendai Sau ula ong o Pilatus ula mi biang shabar buda badula ong hawu paid ba hakami nganwan yalam yawu shabar bapin tip bangam sham dawe ye ban penrem yawu nang da ula yo iula kran biang yakane kaju kakendin haka dakot kaba hindriyu kaba kadu ngate ngam sham dawe ye ban penrem yawu ko himan ko para bale ngakadaw yapi yakane kendin jongo Pilatus man gisngi kawai paska bad man ki jinkiniya jongi ju
kisait wanra ya kun lamberot sha temple ki wanra yu ukun lamberot bale ki rau kun lamberot sha ke temple naga benda ban side pop naga benda ka jinkinia tang naga benda ka jinkinia tang kisait wanra ya ki kun lamberot sha ke temple jangutrai ya ro yautrai nangda ki wanra yaki lamborot shuaban kinia ki don kamban le kawe karitiniam kide ban pendem kawe karitiniam shuaban kinia ya ke lamborot kai kata karitiniam pitip kide ban penino ya ukun lamborot hakamat kilindo kia banra ya ke kon lamborot nangda kide ban peni bodon bun gilindo ki syong ha kapelau hapo ka temple shua ka jakaban kinia kidang syong ha kami bakine ki beryuan ra ya ki lamborot kin peni ya ki lindo ki page saudong nanda ki yong hoi une ukon lamborot ulong kalam to beria so tuniem nangda kin pinshisha ki le ai kano kadak ti utau ju ulaban ra kamsha kamak don ki vei pat ki lingdo ki ba ot ya kata ka lamborot nangda ki buno ha kaduan bantang so tu mal lagi ju haba ki leisha ka temple ban kinia kide ban ra ya ki lamborot nangda kide ban penishua ya ki lingdo ba ki lingdo kin penshisha ba ki lamborot ki long kelem to beria ya ro yautrai enda ki lade penshisha kin rano ya utau kon lamborot sha ki lingdo ki ba ot ban buha lor kaduan minda piyoi ya kane kaju kabadang jia haka jingim jongu jisu upilatos uyang hangne kumulindo uba penshisha baune ukun lamborot ulambalului ujudas ulong lindo ude banlong bishop tamba hapadeng lindi ulayino seminary so tuniem don bon ki konjong iru ki leit long lindo ha seminary denium de Henry endala de biye ki on ang alayo mark ba biang ba ngan yino seminary ngan leit long doctor minda so tuniem don bon ki konjong ki leit seminary ni ban long lindo don ki konjong iru ki leit long sister denium de enda ki pass ba kani ki por exam metric la de don ki kinaba leit pule Saint Paul Saint Joseph enda kilayo kamar kenyepo prapo percentage kiyong anivo kimi ki paru kiyong kun pilayo katne mark mo ino seminary one pule shabar in sa pelong ya pi doctor so to diem te don ru yagilingdo kiba ino hapade enda lade pule bie ki yakendu parlo nanda habakile regency don ru kikina kinte ba busniu ki penshoino yaki seminarian jongi pinmino yakina seminary ki ong ani pi babri palat pi bastadru artan bale pi ko balait long lindo ya wan sabat nga so tuniem don bungi kinakin deru ke pensho yaki seminarian ya roya utrai denyom de dese don kilong kemi don ke pa basang hang ne ki konjom pe kila yino seminary de namar kata kadao Pite pi kimilindi palat pila duai Henry sisngi pila yo phone ime ngam so tena shuban sa seminary ngawan paino endala de bie kimi ujudas ulong seminary yan udon ha ka seminary jongu jisu Henry hapadeng lendi ulami Henry ya kata ka por ula sa rengat badu jisu ula yoyi bun sin yauni ukun lamborot ula yai rengat bad ula tiabad ukun lamborot ula bam rengat bad ukun lamborot bad ula tip uni ulam balu na kata kada ula leisha ka temple banong ye kilingdo ula ongkum no ngalale pop percaya ka snam jong baluluy ngai tu bhaya uni ubaluluy ngala salai snem badu minda ngala inokam ngalai penyap no yalade
So tu u Judas, u seminarian, ula pensisya ba u Jisu long balului. Minda u Pilatus, ulat, ulang nong sensyar, uyang haga jaka lindo, baru la pensisya yu paid. Une ulang ukon lambarat, bakalam to beriaya ye. Une ulang ukon lambarat, ukon prangsni, kumba pensisya ya kilindo shwa ban kinia, ya kilambarat, ban play ya kasnam, ban play. Bale kinia, bale ngilait kinia ya kilambarat, ban play ya kasnam, jongu lambarat. Ya roh ya utrai. Snotu ni baro pila snotu. Ne yotia. Ya roh ya utrai. Haleluya. Ko himen ko bara. Kasnam jongu Yesus Kristus. Kalong kasnam jongu kun baluluy. Baklem pop eye. Kau ubayim ya ka jingim ka bakoy. Ban pen gandang yangi. Ula play ya kasnam. Ban pen gandang yanga badiapi. Ban pen kud yanga badiapi. Ula play ya kasnam. Ban sius pa yangi. Ula play ya kasnam nagabenda jongi. Om don kiwei pat kisnam. Ke balaban pen kud yangi. Light no ya kasnam jongu Kris. Kasnam ka ay jingim yangi. Nakataka daw, uji sulaong, haka gospel jongu yaanis, shipo uang kumno. Ngalawan banay jingim kabapura. Ngalawan banay jingim kabapura. Jingim kabapura. Bale, shua ka jingwan jongu jisu omdon jingim haka nega pertay. Kadba kata kamun baro ki Jew, baro ki sipai Roman, Pilatus, Herod, pat ki weki, same pat ki nong sensha jonga Jerusalem, kim shimlaim. Bale uji sulawang kumne, ngalawan banay jingim ka bapura. Bale kito ki buru kim shimlaim. Kilong ke bayap, pis ngukum no. Bale uji su karan kum gane ka kendin. Ngalawan, banay, jingim kabapura, kabamurshua yaw Jisu, omdon jingim shuha kaparte. Pisong hukum no? So hukum no? Bale kane kakandin. Kane kay jingmur jong kane kakandin. Kabamur, kalam ka jingim jong Jisu, Om don jingim bapura. Lese don bun kikon jongi. Wat dia kikon kristan ru. Na keno ka kinkon ru kishait ong. Balenga don kamban yi dia ujisu katne. Kelam ujisu, kelam jingyasem, kelam sakramen, kelam penbay sakramen, kelam pidiang communion, kelam shiminda mas bakuin, kelam duwai rung adangim. Denem de. Kelam mane yaw Jisu ngalong barispa don ki beriu ki ong daniam de. Kelam pediang yaw Jisu ngam dona ye don bon ki beriu ki keren sarong hagane ke juk. Pis chait yus ngoni Don bon ki beriu ki keli balenga don gamban duai. Balenga don gamban plapop. Don bon ki beriu ki keli wat mangi ki katolik ru don bon ki kon ki keli balengi don gamban lay plapop kaka. Ladang ngam pelapop seleayu pitib minda. Lada pintur sya ka sendu pelapop kejingim ka bapura jong Yesus Kristus kan stang ban trekam hapo jongi habangi pediang ya kasnam jong Yesus Kristus ka jingim jongi. Habangi pediang ya kasnam jong balului ha ka jingim jongi. Ngin sayo jingkuit bad kasnam jongu Yesus Kristus ka pensius payangi. Bad haba pitur sa ka sendu plapop pidang leit itu yaki pop shawu father. Bad father ruang uble Jesuin mapi pi badun sa duwai pen gantang yapi da ka bor jong ka balang ka bala pen kam di halaru father. Badu father nong yapi lese pi duwai laisin ko ble ko Maria.
Kata ka laisin ko blay ka Maria kamlong eye kabayanu jor bat ka pop ka bapilale. Danyom de. Lada yanu jor bat ka pop ka bapilale Father uday banong lay treshis nem kalam bainong eye namar pilale palat. So tu niyan. Henry Father ruang duai laisin ko blay ka Maria paper kata you. Oh katne ka pop ngalale Father ruang tang laisin ko blay ka Maria. Kabamut kamlele ngalaban le shushu ya ka pop. Mo. Danyom de. Tang laisin ko blay ka Maria, laisin ko pa jongi. Simla pakit mau yanga. Lada pilong bale pala de ka pop Father de banong lecha siliang jonga imane kadon bun ki mau bahe kitna mau rano mau baroshis ngi namar pela le palat jo ngom don ki Father ki ba ongkum ne yapi mo ne kum no ne ki Father kim juong ki lek snaka u kawe ka dim pana bakia nangda kiuno shawu lum sopet beneng baroshisngi namar balay juong kumne yapi namar ukenra jompi ubala wanai jingim yapi ulale shwaya kine baro minda pishu late ong Father ai kataka bor kabau jisu la penyo hanga kabapi dem kosi haka sendu plapo but pi ong ngalale plapo ngalale pop bashirke kumne kunda Father uang ki late kublai laisin kublai ko Maria penri balai alade namar yaka kerlip ma pila dem kosi haka sendu plapo kata ka bor jonga dim pana bakul lawan tuin halo jombi kata ka umpoli yu kabakar soi na ka krum jongu jisu kalas tamban tuin halo jombi kalam ka jingdip jombi satu niam so tu niam to ina kata kada Father jo pakit jingkit kabakia iapi lam kumda baro mangi hadin balade plapop kidon saudong jongki imene kit mau karmau raum namar ki pop jompi itinan mo ngin le kumda mo nang nesha kama kabapiwan plapop ngin ong kile shasilan chalendat jongki imene ramau namar pilale ya kino ki pop shirke shiputil ki mau bakia rano kabiang kumda namar bale ngimjule kumda namar ba ujisu lakit ya ki pop jongi baro halor kadimbana badula pengod ya ki pop jongi shuayan kayanga yapi lembaka snamba kordor jongu sotu niem Shuayan kayapi ujisu la penkod ya kapap jampi lemba kasnam jongo. Sotu shuayan kayapi omde hadin ka jingkayapi namar ki bashong hangne don kat Henry's name Chipos name Katsan's name Arpos name Laipos name Saupos name Henry ujisu lale yakene baro min arhajar's name shua nagabinda jonga ba jompi. Sotu niem kumnehi ya kabor jenggas nam kawan ya halo jongi ya royal try haleluya pilas ngautu ye pilas ngautu ni sotu laras ngautu ong sotu Father nga pertahanang ne pisong kumbayot ya sotu ni ya royal try haleluya Ko Jisu rakti ko Jisu dagas namba kardor jome pengod yangi ko Jisu dagas namba kardor jome penkoid yangi ko Jisu dagas namba kardor jome pelailod yangi haleluya ko himen ko para ngalak persyamban pensngautu yapi kumno uji sula penkre yalade ban play yakasnam nagabenda jongi ula sispa yangi dagasnam ladangi pule nakam shiti jongo Paulus baku isha Ephesus ive hingyu ngi pule kumne de hawu Chris badagasnam jongo balap balasius payangi balama bigi pop jongi
katkum kaspa jonga jinga e jongu de hau Chris bada kasnam jongu balas fiuspa yangi balama piki pop jongi katkum kaspa jonga jinga e jongu te minda de hau Chris minda dagasnam jongu ula fiuspa yangi habang yong ujisu la shayab kae kabang ideben kinmau shisundon kasnam jongu Jisu Chris kumno ujisu layap namarba ula play kasnam jongu so tuniem nagataga dao kinong rom kijit yaka rukam penyap yaki nong tu kinong lute halor kadim bana namar kane kalonga rukam penyap bashir ketam baduno uno ubryu kano kabryu la shasanar pana halor kadim bana kinyap dakaba jao yaki snambaro so tuniem nagataga dao kila simpatiyawu nagataga dao kila pinpong pansnya shia yawu knamba kasnambaro kin jao nawu katba dangdon hakadim bana unsa sliang namar sisin la jao ya kasnam nakamet buryu kay kabansang jia ngisliang Henry ujisu pan shimla pediang ya ka pinban ulai lut ya ka nagabinda jongi kum ka boli bakersoi na ka kurum jongu so tu niem so tu haba ki sipai kila ayawu ya ka serka ula kernga kling ngamtre Henry kane ke jingsliang jonga kalong ban penko dianga badiapi dagas nam jongu haba ujisu laong ngasliang halar ke dem bana kaya ka ujisu ong ngakwa ban penko dia ka perte ngakwa ban penim ya ka perte ngakwa ban penim ya ka mensiam jongi beri baro dagas nam jonga nagabinda kane omdon kamshu ya ka jonga perte ya ro ya utrai Haleluya. 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 Ko himen ko para snam jongu Jisu Christ kalong ka bakordor ha ka jingim jongi. Kasnam jongu Jisu Christ kapalay Lord yangi. Nagataga daw ha ka gospel jongu yaanis kaba pralay po u Jisu ula ong kumno. Pensatip ya ka jingshisha ba ka jingshisha kan pelong ya pi ki balai loy pensatip ya ka jingshisha ba ka jingshisha kan pelong ya pi ki ba lai loy kaya ka jingshisha u Pilatus la kele ya ujisu shimla ong kaya ka jingshisha Henry shua ba wong hau Pilatus ula ong kaya ka jingshisha peit ha ka gospel jongu Yohanes kat henyu gospel jongu Yohanes kat henyu la ong kumne to pen kantang yaki ha ka jingshisha snap to pen kantang yaki ha ka jingshisha kaktin jame kalonga jingshisha to pengandang yaki haka jingshisha but kaktin kalonga jingshisha kaya ka jingshisha pila pikalam sngap ngataray sngap nem to pengandang yaki daka jingshisha nang daw jisong kumno kaktin kalonga jingshisha ta kaya ka jingshisha Ongjam kaketin kalongga jingshisha kaya kaban penkandang yangi kabamud kaya kabalaban penkandang yangi to penkandang yaki da ka jingshisha ka penkandang yangi danemde truth will make you free ka jingshisha kan pelong yapi kiba lai loi nang tau Jisu ang kumno kaya ka jingshisha piyotiane kaya ka jingshisha ong jam
Kaktin kalongga jing shisha. Kaktin kala long do long snam kalongga jing shisha. Ujisu ulongka jing shisha. Pi satu ni em. Ngadang hikai ye kaba pide ben ngabha lada pi pe sato pi yos ngo shiteng. Satu ka jing shisha ka pelai lu dia ni kaktin kalong ka jing shisha kaktin kala long dong long snam ulong mano ujisu kaktin kala long do long snam mano ujisu kabamut mano bapen pelai lu dia ni mano ba pelai lu dia ni ujisu upelai lu dia ni mindang akali api kumna ujisu la pelai lu dia ni ha lor ka dim bana haba ula pelai ya gasnam taminda bi sautu ya ga jingkar dor jong gasnam sautu habang yong ujisu habang yong ya gasnam bakar dor jong ukris kaya ka ba pide ben sautu snam bakar dor jong ukris jingim namar ngiyos ngauru kade lemba kasnam nginyo jingim danem de yakaba ngarak keren baro nadu bastang pede ben ken mau omde ben shong kumbabi satu ngakemi lendi pi baro pilam bastard pilam basyempang tay nagata ka daw ngala ay ka jingi kai ka bakam kordor yepi habang ay ka jingi kai ka bakam kordor yepi pide ben ngabha ko himmen ko para kasnam bakar do jung Kris kapelai lu dia ni nagata daw siti beninggong jung Petrus kat pra bat kat kendai ngap token mau bala pelai dia pi nakarukam imtala kabakipat menjumpi kila ai pateng hapi Om da kano kaspak siar ne rupa kabasepe. Token mau bala pelai tiapi na karukam imtala kabakipat menjombi kila ai pateng hapi. Minta ngan apsua hangdo ngan kirli api. Kia kita ki rukam imtala kabakipat menjongi kila ai pateng yangi. Kia kita ki rukam imtala kabaki patim menjongi kilai patang yangi ki jimmane blai tau habadon ki jimpang ki jingsitam maresha ki nongkan nongkinia ngala khalet banwanra kita ki tiar baro sau kabai pat kapor ngan sawanra nangda ombit ban syong yato hau banai April ombit ban yato arngut ba shisnem Mano ba ong ikine baro? Kipat menjong ini em. Danem de kini remba ki ong ombit banyato arngut sisnem. Ombat banyato ne banlo bansna ying ha ubanai April. Danem de habayap mano pet ya kesnir mano pat ban yap. Mano pat ban yap kini baro ki rukam imtala balai pateng mano kipat men bun kum gini ki jingai pateng kipat men don haka kli jongi mindaru denem de haba pang basitom ngi maresha no late kinia katolik paka tambaki late kinia sisin ngala late kawe ka convention ars ngi kawe ka parish Henry kibapang kila leisha patar kema minta patar kema kalau paunam minta nagabenda bun kikun kasi patar kema te un soong bait don ba les new yapi don ba les new yapi shim kaneka dawai te ya kaneka telai ruha ka sengkai jompi tat hadu ba pin light naka jimpa nadu kata ko por pensal jiayu pensa pangjur don bun ki jaka ki briu kilas ngautu ya ka jimbi jongi wad bangilong Kristen Katolik bapaka kitip ya ka jimbi te kisnano ya ka dukan kum kene saudong mano balai kambun hangdo
yaki Kristen Katolik paka. Ya take late, baki ngay dia kum gini ki jimbij baro. Henry kili ya kita ki beri balai kum gini kam kiong ani nadu ka por bangalai shato nalor bangalutsan ka pisa ka tengka kanang arsha ka jimbang minda. Baro la jan long baro ki beriu kisai jubab kumne. So dunia kabamut Nagabinda jongi ki kon Kristen ngakrangawang nagabinda jongi ki kon Kristen ki bangai thau Jisu ngidon tangka we ke lindi ban lai lui naga jingte jingkum kale kane kalong ke lindi jonga snam bakardor jongu Kris lada piyat kano ke lindi pin lai lui lano ru ngalaban yang hangne ban keren sakia pi lano ru Piki kon Kristen Katolik ne kino kikin hon Kristen Pimlaban light lui naga jimpang ne ki jingles niyo jonge beriu light no yagas namba kordor jongu Kris. Ong hallelujah. 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 Lada pinget pin sa light lui lada pinget uksud un shimka bu yapi un bam troy ni api un pen troy ni ki hingga senjompi nakataga daw nga kerentengnya ya kane menda na marbun ki kunjongi ki kilabi hoy nga sauto kawe ke liang pipang pisitom pila leisha ki doctor bad ki om long shu lase kimlap ya ke jimpang henre ke jimpang kan yai beteng kadu kadwai pin ngap ya ki marjan marpa kisneng makiru kisneng daka jingi dia pi namar kis ngaulam pala dia pi danem de pat kisneng ye pi daka jing start perte jongki kisneng ye pi daka jing ngaulam daka jing start perte kilei shato kilei shauta ubryo unyarab danem de kito ki bas neng ru bapli kim don jing start uble so tu tekai ka bakidon haki jing ngaulam ye pi ban yarab yapi Henry kata kamde ke jing yarab shisha yaro yautrai Henry kata ke jing yarab kapele pop yapi kata ke jing sneng kapele ayo pele pop yapi piko ban le pop uji suyap nagabendaban pelailu dia ngina kapop nakataka daw ya anis bandingong henyu Henry ladang yaid ha ka jingshai namar mau udon ha ka jingshai ngia silok lang iwei badi wei pa kumda ka snamu Jisu ukun jongu ka penkud yangi na ka pop ka sang baro hakini gisngi lawan yalam syanga ngaladai pong sisin ngatrai Henry ka wan ka jingken ma biang yanga lawan yalam syanga arngut ki samla Bad ki kimi ki pa ki kini kiong kine kila shong sang te ngala duai ngala sneng bad kila rai bakin shong kala namar ki sautu kana kane kam ya hap te kila ya jingai no Henry haba poi shaying bad ya ki kini rembaro ki de Katolik ya ki meideng ki ve ki sneng ban light na kane ka sang pide ban light kinia Kiong gumno ban light na kanega sang pideban minin ru don ni way minin minshus ngi kadega sngi jingduai pen koi kawe ga longgomi wan ong father ngade Katolik hende ke kini kiwe kiong piru pideban ya shimendalang ya ke jingkinya baro ki degi Kristen Katolik rodon Presbyterian rodon kiwe pati kenduan Kristen rodon baro kiong kadon ga jinge kumne hayeng jongi mindang ideban late kinia te kene ke long mi ka babe namar ka long ribale banjingai na ki kuru ka sausi banjingai na Jisu ru kating ta ka panjing mud nga ong kong yang scam lada ki kur ki dai kur ya piki ki kentai kur ya piki tai kur ya piru Jisu unum kentai kur ya pi lada ki kur jompi ki tai kur ya piru Jisu unum tai kur Yapi. Henry kaya ka ba jimmatam na kabinda jongi kokun bayid. Kaya ka jimmatam ha ka jingim jongi.
Hato ke tai kur jong ke ne ke perte ne tai kur jong Jisu. Kai ka jimatam. Lada u Jisu tai kur ye pi peladuno ye ke beneng. Lada ki kur jombi tai kur ye pi pindula se ki jingya de bat ke jingya rap kindiat na ki henre pin sayo ya ka bainong. Kai ka bapikwa. Kai ka bapikwa. Ya ka bainong Jisu ne bainong kur. Ngam simong ye pi banum ya de bat ki kur. Yi de ki kur. Henre ki kur ki kran bij wadnum ngap ye ki. So duniem i bat burom baya trelang bat ka kur tat hadu ki kur ki kran bij kin dait no ye ki. Naga bindau Jisu. Jisu ongkum no. Naga binda jonga ki kimi ki pa kin dait ye pi. Cancer don ke jingya pait habadeng kimi badu pa. Cancer don ke jingya pait habadeng kun badu pa. La ong niam Jisu. Kani kadeka jingya pait kabau Jisu kadau hangi. Kata ke longkami kabawan jingmut. Kadon ke jingya pait hapo jongga nagabendau Jisu. Takadau kalawan kili father long ban yarab nga om long kong nai yarab ya kata kam. Sontuniem. Jisu la keren lupa hangi ko himmen ko para. Bale Jisu keren lupa kumne hangi. Namar hakas nam jong Jisu ngidon ga jinglai lord. Ya ro ya utrai. Ya ro ya me ko Jisu. Ya ro ya kas nam jo me ko Jisu. Ni ide kas nam jo me ko Jisu. Pelai lord yang ngi ko Jisu. Ai boring ngi ko Jisu. Hallelujah. Ko himen ko para pelas ngotunem. Tenaga taga dau Jisu ong lempa u Petrus bakoy yakane ka benda. Ula ong kumno u Jisu la keren lempa Petrus kabangala pule mindan bad tokin mau bala pelait ya pina ka rukamim tala minda bes ngotunem habadon ka sang ngidon uburiu ubule uba pelai lu dia ngina ka sang baro lemba ka snam jungu te habadon ka sang ha ka jingim jongi ngideben poisano syakane ka duan ka dupa omde ka jingkinya ha kilum giwa sotuniem kino ki kristan ki badon kum kene ke jinge snowtu shai kadar ngimdon ki ve pa ki jingkinya light no ya ka jingkinya bakku jongu Kris. Hallelujah. Hallelujah. Bunsi ni ki Catholic pakka ke in kilong nong yalam kum kini ki kam. Ki Catholic pakka kilong nong yalam kum kini ki kam bunsin. Sumar bha ko kimben ko para. Wadnum bakala lendi. Wadnum ngait bit yaki rit tala jong kini ka perte ki ba im tala tinaga daga daw u Jisu la keren lambau Petrus baku dula ong. Henry, da kasnam bakar dor jongo Kris, kasnam jongo kun lambarot batalem, bat bakalem toberia. Tei, omde kasyar karupa, omde kimreng, omde kino ki bor jong ka perte, kaba pelai lud yangi, naka rukam imtala jong ka neka perte, nau bamen, nau uksoy, naka sangkaku, kumabaro, Henry. Ya kasnam jongu Kris, ngait ya kasnam jongu Kris, pidiang ya kasnam bakardor jongu Kris, haka jingim jompi nado minta kasni. Ngadon bun ke banong, Henry ngasange hangne, Henry ko himen ko para pi ki bas ngap yanga, pi ki bas ngautu ya ka jingkardo jongu Jisu bat kasnam jongu, watnom pai shakinong kinia, lada don mano na padeng jompi. Datte kano katiar baaya kinong kinia lau minta kasngi naka singkai jombi naka ti jombi lada pidon kino kitiar bala buhaying jombi sei kito kita kitiar kinumai boryapi tat hadu bapi buhaying jombi pinang pinjod bat pindalod yaki hingga sem jombi kikun jombi sotu niem omde ban shania ya kabo jong kaparte shania tang hakas nam jong Kris
Shania tang da kabor jong kasnam jongu Kris. Menjur baro wadnam ngait beach, wadnam ngait beach, wadnam ngait beach. Ya ki ritala jong ka parte ki kamai da ka jimbi jongi. Henreng ilong ki kun bastard. Kin mau ban im ya ka jingim ka bapura. Uji sulawanai jingim ka bapura. Tadhadu pipiyim jingai na ujisu pensayim ha ka jingtala jong ka parte. Henre ka bapipai sya ujisu pensalong ki kun bapura. Ngakran na ka jingyom ma jonga shimet bat ki bru ki bawan duai ka nga. Nadu kapor nga law ya kita kitiak kila koi. Tadhadu bakim kila te ya kata kila pangjur. So tu na kata kada wadnum te. Om don bor ye kita kitiak light no ya ka bor jong uksui. Kita kitiak om de ka dawai ka shin. Kitok ye pi ke de ki dawai. Henry kam de dawai. Kiong kade biniat hati. Om don biniat hati laban penin kumno ye pi. Biniat hati kelaban penim kumno ye pi. Don borse haka biniat hati ban penim ye pi. Light no ya kasnam jongu Kris. Biniat kala tersim kala biniat hati baro kide ki merat minchuangi ram merat ban kinia mintangim don kam merat shu ni pule haka Shiti Shaki Hebrew, Kindai, Kadar, Katlai, Katsau. Kabre lagi kemacam peminta duai. Ko Jisu bayid ni wan syame bamen shimenda ya ka jingim jongi bamen shimenda ya ka met ka part jongi bamen pelai ludingi na ka jing tala jongi ka parte ka jinget bit jingkinia tala baro kabangela kendait haka baptisma. Inyaro ya utrai Yesus Kristus